Bon ki bulak saki ya ke jongma kabuap lada ki kali ki bukit mar kincaj langba kani ke pernon dwarksut kabuen hapo ke cenong lumse lama. Kajong caj dai kali bukit kia kala bukani ke pernon kan kedia ano hano ki nong elam ka Confederation of Free Boy People ha kajong ya ca jong presiden uba bandari rendat yang kelaihiar bun jerip buat kelai lay manyak trok hadu kan noton kikit bot ha kani ke jong jurip bat ke jong ya keren jong hiju kilap bukini kikali kikit hadu arpau ton tam la liang jong kini kinong elam kila yatu bukani ke surok kadi kebula rimba kilong bulada kani ke pernon rim kan kedia no kipaj ba kibucaj long tai la kani ke jaka kin ya kendu jong ha kacaj kadi. पहले जो ये ब्रिज था ना इसी पे टेंडर हुआ कंपनी का। इसको तोड़ के नया बनाना था। लेकिन अपना नदी है, जैसे बारिश भी ज़्यादा हो रहा है, पानी ज़्यादा आएगा तो ट्रैफिक को डाइवर्जन देखो उसमें रिस्की काम हो जाता है। तो इसलिए कंपनी ने फिर इसी प्रोजेक्ट को रियलाइज करके उसी टेंडर में इसको नया न्यू अलाइनमेंट दे दिया। अच्छा, आपकी तरफ से ट्रैफिक को भी क्रॉसिंग न हो, पब्लिक को भी आसानी रहे आने जाने में, तब तक ये पूरा हो जाए तो फिर इस पर अलाइनमेंट चेंज करके फिर इसको। अच्छा, ये तो डेंजर पोजीशन पे है ना। आपको क्या लगता है ये पुराना ब्रिज कितना टाइम टिकेगा? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसा कि देख रहे हैं बहुत यहाँ पे बहुत डैमेज हो रहा है। कंडीशन है तभी इसका टेंडर लगा। आपका अंदाजा से मतलब इस ब्रिज से खाली कितना टन जा सकता है आपके अंदाजा से? यही है 10-15 टन से 10-15 टन जो अभी निकल रहा है सर। तो हंगने ngiwan mentang singi naka Confederation of Free Boy People halor ka jingyo i jongi ya ka jinglong jingman jong kane ka surok hangne hapo dwar kusut ki magitip kane ka kertiang ka bamenta ba ka ba bu yangi ka jinglengo sibun hak ba yede berkane ka jingyat jong kine ki kali overload ki kali ki ba kit bunton hangne ha ka jingsia ka ya kane ka surok la ha ka por ba la dep ban snai kane ka surok kat kum ka jingtip jongi na kaliang jong ka seng la labu ya ke limit jongka hapo jongka spouton henry menta pada ke jingkeli ke long ba kumno kala ban long automatic menta ki kali ki ba ngio i ki yat hadu lipo ton ki don ki keli ki bang la yo ban ya keren bat kini ki driver hangne surok ro ngi ki ba kit hadu ki lipo arton ki la pen i da ka chalan jong tu ka jingkit jongki te ka kane ka de ka ba kaba nagaliang jongi ka seng ngidap da ka jing songkhia kaba kraw namar ba menta ka ba PE ba wat kane ka surok sene sedien jonga kane ka ba la dep sna ka ba la dep ai validity ru kane ka surok ka badang sudep ki ti snem kine ki si snem ar snem ki ba la dep ar snem menta kane ka surok ba la dep badang sudep menta la i la khange kane ka surok bat la penya ya kini ki kali ya kini ki kali heavy load na kaju kate ka surok ka ba PE kane ka surok ka ba mensua ka ba orpaj jingking ka ba la orpaj la penya biang ki kumju te kane kate ka ba ap ya ka jingma ka ya ka bansawan ngimla ban tip hakano makasni ka la ban pra kala ban yu ha jing sha ka government kala de ban kam simpha man ta na kaliang ka seng ngi klamwan ban pon penthut ban wan penwet pen hang ha ka ne ka area henry ngi wan ban jurip dala de khnang ba haswa ba kan ja kano ka jingja ka basusi ngi de ban penpau sha ka government ba ka de ban simkhya amardor ya ka ne ba kide ban pendep no ya kane ka barim lane ladakim pendep kane ka barim ka don station landet jong kane ka jingtrei ka bathmai na pedang jo kine ngi sngo ban dawajur ba kide ban le ka we na pedang kane lem kumta ban ong ban sipenya ya kane ki trok ki ba khia ki ba kit khia na kane ka ju ka surok kalong ka ba bu jingma sibon na kaliang jungi ka Confederation of Boy People iwan ban maril ne banwan pet pagade shong le jungi again bala de ban snai ga le jingking la de ban repair le jingking bala rim ba ngon adu swa kon pet menta re ngadu popli duty chiminsar sar preston satu kan bana hadien kan jingking gamlong le kali shu boros kata ngila yo i ban ngila banaru pagani ka jingking bala snara ka NEC project
por bagawan kene ke Shillong bypass asna kene ke jingking na du por ka NEC project te andre hadin bakal kerak kene ke jingking la shu repair lana la shu renovation pen bahamalu malaya kene ke barim te andre ke balut krur ka bisa andre tang hadin arnai lai benai kala duno pen sarwakai ya ka bisa jong pajba te andre ke bangi so kya na kalang keseng bahasa mentah so kuman na kau galyang bangila yo sa kawai nga jingking mai kabala sedang bersnar kani ga dari war company ka company ke batumai ke bersnar saya kini ke jingking batumai ke badai kendai krur project so kuman bangila sedang bersnar kani tinggal keli ya keli batu manager wong nomno system tam kan bampor ban pendep ya katai rementa ka jong dai tang ka jingti kendau ya na ka jingti foundation nai ke bubu jingmai yangi kalong ba mentah kesanbut akan ni gas jingking jong ke NEC project thok tang 10 metric ton hadin balak kerja ki ginarat napo tang 10 metric ton la bankit dia mentah ki truk ki bayar jang ni arpo ton live ton kidan abang iyo pat ini kitong ikili kano ton mekit kit arpo live ton itu penengok isu ya kasang सरकार लुपर kai पुलिस puli ibayang ni namta kai namta ka traffic na namta ka overload na tinggi kali ba nakit pun jingkit bokya kaya binang ni pulis puli hoy kita nang ni sa kiyo ka order ka bobyang bansya ay kali bankit underload bane bansya ay kali bokit heavy load ini le sa puli petay ka traffic mo banlaj bulak niya silang Nari kita kada gebu jengma. Nari kita bang snow benong nakalyang gajungi ikerpat itu surkar bahkan penstat ru ikani ka jintre ikani ka company mai mentendep no hamkuloi namar ba kan bampor adu sistem la dukut no kani ka jingking kan bu jinge yangi pai ba besyong basa sekani ka than telada kani ka company mai mentendep no hamkuloi namar ba kan bampor adu sistem la dukut no kani ka jingking kan bu jinge yangi pai ba besyong basa sekani ka than telada lada kalong ani ka dor nya ban ikindo ya ka district administration ba kan simkya ba haban penjisha ba kan jingking gala ban le kanaton tho angne sipotan re kitro bale di arpo lai potan en re ke ba ikwa benong nakaleng kaseng ba pinsoba nakaleng district administration ba ken numpat penlai ikali bakit heavy load ken ya menta kat bempat dep ke jingking batmai ken ya apshwa namar bayo badkut ken jingking kan bu jinga padini paiba isu kumen hakawe kaliang ma ko jingking dor ksoj ki bala bananam re सरकार कमदन kita polisi terekam ki ba ha kane ke jaka lightly ki jingking yoi wa ka jingking barem ka jingking NEC mai wan sakawe ke jingking thumai lightly ki jingking yoi ne ba kane sarkar kalala banonra tenrai kiwe ki shnang pat tanggawe ke jingking ro ngatrai ki semjinga abang ipet kiwe jaka tanggawe ke jingking ro kemla banonra te balai hangne hadu lightly ki jingking kala banonra yang aso beniro ya ke sarkar Meghalaya ke balala benora lightly ke jingking hapo ke senang jungi polung selama so komen ba ko galyang tenre nge karpat ke district administration bukan simkya ba patday bansya e kali bakit palat ya ke siputan banyai na jingking kumba bila tho sanbut lara pi penyai ki truk ki balakit ki arpo lai putan so ba weng na e kani ga sanbut wa angne nai pen kulumari upai ba lara pi pen kulumari upai ba kulumar Paiba UI bagi truk kit load heavy load. Paiba misalnya ban khang lane ban bat dalaja kata bami bat kasami ke huri ke hura. Namar mana pen huri urai paiba deh ki breu jongga ki breu ki bobo kena sanbut angne mentah ki pot hok spoton ki penyai lai spoton ke pemla ban periang. Tengah karpar ke district administration bagi sa simkya sobha ban simkya kene ban kaleng le jungiru ngi sai kendu nak mardari ni teo bunwan yai disi kenang bang ini ayah keren ba alur video kini jingking te tang kini village bun